Hello guys, leo nataka kuongea kwa kitu kinachosema hivi: ukimbia kwa musika basi ujue kwamba utabakilia ukiwa maskini. Ninajua ni kweli, ila ni kweli kuna uuma. Ukimbia kwa musika basi ujue kama utabakilia maskini. Uonake saa unakimbia kwa musika, unamkimbia kako naye na yuko nakimbia. Lakini ukikimbia mu opposite, unakimbia huko na mkimbia. Sasa naye nakukimbiaka yako, naye nakimbiaka tu iko na kufuata. Ile ni kweli ambayo haiwezi pingika. Wewe ukamatake wakati yako, ufuatane na vision yako, utafute pesa, utaonaka jinsi wa musika njo benye batajilitaka tena waanje kukimbia yako. Sawa, musika wanaona hauna time nao, unapita utawasemesha. Kwa sababu nini? Juu uko focus na kazi zako. Hakuna kitu chengine chenye unategemea kwao. Alafu uko focus na bije zako, uko focus na kazi zako. Wanabakiaka wako wanajiuliza, eske huyu mtu hakutuona kweli? Na hii makeup yote yenye tushajipiga yako, alafu yeye hakutuona. Sasa hapo njoo wenyewe wataanzaka kukimbia yako. Juu nini? Hauna time nao. Ile ni kweli haiwezi pingika man. Sana sana uonake saa unakimbia kuba musika ukiwa maskini. Alafu hauna pesa, uonake hakuna musika mwenye anaweza kuziletea. Lakini saa umekuwa focus na kazi zako, unasema ewane hapa mimi niko focus na kazi zangu na tatafuta pesa. Uonake gisi wale wa musika wote wananjaka jileta, wanaanja kuletea matako. Wewe hawea niona, hauko naona matako. Hapa kuko matako, hauta sukwe ikamata. Bananja kubembelezea matako. Hii matako yangu, mbona nilikuwa napenda nikupatie, hauwezi kwa ikamata. Juu nini? Uko focus, uko natafuta pesa. Bamusika njo watu ba kwanza wenyewe wanaonaka mtu mwenye iko na pesa. Unaweza kuwa bado kweli hauyapata pesa za kutosha, lakini sa musika ataona tu uko na vision, uko anaona tu kesho yako utakuwa tu na pesa. Ndio maana mimi naweza kuambia hivi, wakati yako usiitumikishake ukiwa unakimbia kwa musika. Wakati yako uikimbiake uko natafuta pesa. Ukakimbia kwa ndoto yako, basi jua kwamba utashindaka mara pili. Cha kwanza utapataka pesa, ndoto zako ukisha zifika yako. Kama ulikuwa nataka wenda ukwe na cheza mafilme, utakuwa famous. Kama unataka musicien, utakuwa tosha nyimbo zako. Tena na chengine, wale wa musika wenye ulikuwa nakimbia na hauna pesa, watajiletaka. Hakuna musika mwenye hataki gaso mwenye iko successful. Kiukweli kama utafute pesa, hakuna musika mwenye atakupendaka na iko naona hakuna kitu chenye anazikutosha, ama hakuna kitu chenye unategemea. Unajua wa musika ni watu wenye wanafuataka kwenye vitu viko. Lakini na ujiulize, kweli na wewe ukiwa na musika uwezi penda aolewe na gaso masikini? Hapana. Na wewe tu utapenda musika wako aolewe na gaso mwenye iko na pesa. So na wewe sikale na uko nawaza etingo mwenye hata nipendaka ngo basi aachake. Basi wewe unajipenda? Ama kama ni musika wako unazipenda ase aolewe na gaso mwenye hajiwezi? Na wewe hauwezi vipenda mani. So wa musika ni watu wenye wanafuataka kwenye vitu viko. Na ndo maana wewe palia kukimbia kwa musika, ukimbiake kukazi zako.